أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Hey bafowethu, ma-Afrika amahle, u-Allah kule verse le, u-Allah ukhuluma indaba eyisimanga. U-Allah uthi mela iqiniso even if liphambana nawe, kodwa iqiniso limele. Onina enikholwayo, Allah akakhulumi nanoma ubani la. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Onina enikholwayo, zinikeleni ngokuphelele, yesabani umdali wenu, zehliseni kumdali wenu. Subhanallah. Ittaqullah. I repeat again, my brother, my sister. Usikum, ngiyakuyala wena, wa nafsi, nami ngiyaziyala. I warn you, I warn myself. Subhanallah. Bitaqwa Allah. Ukuthi sesabe u-Allah subhanahu wa ta'ala. Mina nawe ngiyakuyala nami ngiyaziyala ukuthi asesabe u-Allah subhanahu wa ta'ala. Wakunu ma'as sadiqin. Sihlale ngaso sonke isikhathi sina labo bantu labo abamele iqiniso. Abantu abame eqinisweni. One hadith of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Uti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ala wa qawlu zur wa shahadatu zur. Subhanallah. Kuthiwa lento wayiphinda kaningi. Subhanallah. Ungabi umuntu okhuluma amanga nomuntu ofakazela amanga. Yekela ukukhuluma amanga, uyekela ukuba umuntu ofakazela amanga, ube ufakazi wamanga. Hey, subhanallah. Amajaji, magistrate, amalawyer, abashushisi, labo bantu labo basenkingeni. Mawulalela le hadith le, ala wa qawlu zur, yekela ukukhuluma amanga, wa shahadatu zur, ube ufakazi wamanga. Umuntu uyakutshela straight wena mmeli wakhe ukuthi yebo lo muntu lo ngumbulele, ngumdubule nga-18 bullets ekhanda we-AK-47. Kodwa wena ngiyakukhokhela, ngimele lapha yana, utshele wonke umhlaba ukuthi mina ngimsulwa. Ekutshela straight ukuthi umbulele umuntu o-innocent. Cold-blooded, 3rd-degree murder. Bese wena uyoma lapha phambi ka-magistrate uthi my client is innocent. Ekutshelile ukuthi ukwenzile, uguilty. Ngendaba yemali. Subhanallah. Uze uthenge ngisho ofakazi, ubabhadala imali ukuthi ngifuna lapha ecourt nibe ofakazi ukuthi mina ngiyenzanga lento. Ube wazi kahle ukuthi uyenzile. Subhanallah. Bese kuba yilama jaji la athengwayo. Makuthiwa recess, 15 minutes break or 10 minutes break. Basuke beyokhuluma ngale ukuthi hey, le client lakho leli lilengela isigwebo sentambo. Noma ulengelwa i-life sentence mangabe kungasile lizwe lezigwebo zentambo. Ulengelwa ulokuza nodilika jele. Awumbuzi ukuthi unamalini, sikhulume le ndaba yakhe. Afike ummeli wakho. Subhanallah. Akubuza ukuthi unamalini. Sifuna ukuyisquasha lecala leli liphele. Ngoba wena ulengelwa udilika jele. Lecala lelo lenzile
ulengele udilika jele ubufakazi bukhona bugcwele i-postmortem yasho ukuthi lo muntu lo ubulawe uwe ngale nhlaba ezu-18 umdubule ngazo atholakela amagobolondo esibhamu sakho manje awukhulumele ndoda ngizwe ukuthi uthini hayi tshela umagistrate ukuthi mina ngayikhipha imiliyoni afika umagistrate athi not guilty until further notice subhanallah bese kuba umshushisi ozocindezela umuntu embona ukuthi uinnocent kodwa ngoba kumele emcindezele kumele emshushisile lo muntu aboshwe umuntu wabantu innocent bafowethu 80% out of 100 abantu abawu-80 abasemajele abantu abamsulwa abangenamacala ngenxa yabashushisi ngenxa yoprostitutor funde kakhulu ufundela ukucindezela abantu ummeli ufunde kakhulu ufundela ukuqamba amanga umagistrate ijaji lifunde kakhulu linemendlela lineziqu lifundela ukugweba abantu abangenacala lifundela ukuthi abantu abanamacala ngenxa yemali amkhiphe discharge ayoqhubeka nalobugebengu bakade benza ngoba naku magistrate nelawyer bakhulumile ukuthi kule million lezo nginika yona subhanallah ilokhuzana i400,000 kuzoba estate i400,000 kuzoba eyami mina jaji i100,000 kuzoba eka prosecutor kamshushisi i100,000 yakho wena lawyer iphelile imiliyoni icala liphelile webafowethu kuyayiwa subhanallah yudrikumul maut ukufa kuzokuthola ungummeli umagistrate umshushisi umbulali uyiculprit awusiculprit uyivictim awusiyivictim you are a plaintiff ngikutshela ukuthi kuyeza ukufa kuwe kuyayiwa kuleyo court leyo lapho kuyobe kungancengwa khona umuntu lapho kuyobe kungagwazelwa khona umuntu uthi mawufuna ukugwaza athi umdali gwazela mina uthi mawufuna ukushushisa athi umdali yimi umshushisi mawufuna ijaji athi yimi ijaji elikhulu subhanallah ungazenza mntana sekhaya la emhlabeni uzenze ugcine la uthanda khona kodwa umdali uthi wakunu ma'as-sadiqin yenza ngaso sonke isikhathi ukuthi uhlala unalabantu laba abamela iqiniso abalimela iqiniso noma libaba abalimela iqiniso ngisho liya against bona subhanallah sengathi umdala ngasivula ingqondo asivula amehlo akusabameli kuphela namajaji nabashushisi namaloya abantu abasenkingeni ngejudgment day wena ophile emhlabeni ozaziyo ukuthi uke wacindezela umuntu ngamanga ozaziyo ukuthi wena uke waba ufakazi wamanga subhanallah umdala uthi ngikulindile nalawo manga akho layo alawa qawlu zur yekelani ukukhuluma amanga wa shahadatu zur yekani kuba ofakazi bamanga sengathi umntana angazivula amehlo asivule ingqondo wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.